дар 20 солаги таъсисёбии радиои садои душанбе барои шунаванда. чеҳраи зебои сангинои тиллозода шояд на ба ҳама ошнос, аммо садои маҳину дилнишини ӯро ҳама шунавандагони радиои садои душанбе хуб мешиносанд. Сангинои ҳамарӯза ба мисли ин лаҳзаҳо мустақиман тариқи радиои садои душанбе барномаҳои гуногунро ба самъи шунавандагон мерасонад. ӯ аз рӯзҳои аввали фаъолияти радио дар ин шабака кор мекунад ва бо ифтихор мегӯяд ки имрӯз садои душанбе на танҳо дар дохили кишвар, ҳатто берун аз он ҳам тариқи моҳвора пахш мешавад ва дар гӯшаву канори ҷаҳон шунавандаи худро дорад. шунавандаҳои мо на ин ки дар душанбе, балки берун аз душанбе, ҳатто аз ӯзбекистон, аз русия имрӯз тариқи моҳвора моро мешунаванд ва ҳамешагӣ барномаҳои моро пайгирӣ мекунанд ва ин боиси ҳам ифтихори мо аст, ҳам шунавандаи мо ки инқадар фаъолияти ҳама кормандони радиои садои душанбе дар ҳамин дида мешавад ки агар шунавандаи берун аз кишвар барояш занг мезанад ва ӯ ҳам хушнудии кори ӯ аст. радиои садои душанбе 18 январи соли 1999 бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъсис ёфтааст. ҳамон солҳо хусусияти хоси ин шабака дар он буд ки шунавандагон иштирокчии бевоситаи барнома буданд. ба гуфти кормандон, маъз ҳамин робитаи зич бо шунавандагон садои душанберо маҳбуб гардонид. кӯшишу заҳматҳои шабонарӯзии кормандони ин шабакаи радиоист ки мақому маҳбубияташ ҳамоно побарҷост. тадқиқоти иҷтимоие ки соли 2018 соли гузашта дар тоҷикистони азиз гузаронида шуд ва миёни шабакаҳои радиоӣ бо бештар овозҳо, яъне маҳбубтар ва шуниданитар, ман садои душанбе мавқеи бартару болотарро касб намуд ва ин низ гувоҳи он аст ки рисолате ки дар назди кормандони шабакаи садои душанбе аст, ҳамчун расонаи иттилоотӣ, аз иҷрои анҳамин рисолати хеш имрӯз низ садои душанбе мебарояд ва сухани созанда пеш аз ҳама ба мардум мегӯяд дар баробари хабар, паём, мужда расонидан, яъне аз сухани созанда, аз сулҳу ваҳдат, аз талошҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар некуаҳволии рӯзгори мардум суҳбат мекунад ва барномаҳо таҳиё пешниҳоди шунаванда мегардонад. дар воқеъ 20 сол пеши таърих чизе нест, аммо дар ин давра садои душанбе ба тағйироти куллӣ рӯбарӯ шуд. маъз дар замони соҳиби истиқлолии кишвар дар баробари дигар шабакаҳои телевизиониву радиоӣ он ба моҳвора пайваст шуд ва бо васъ шудани доираи пахш шумораи шунавандагонаш ҳам афзуд. дар 12 солаи фаъолият радиои садои душанбе ба минбари озодии шунавандагон табдил ёфтааст. مثل که یک انقلاب ذهنی شد اون وقت، انقلاب در ذهن انسان ها، در ذهن جمعیت ما، جامعه ما، که مردم باور نمی‌کردند که در رادیو صدای خودشان رو میشنوند. آنها در برنامه‌های گوناگونی هم اجتماعی هم فرهنگی شرکت می‌کردند. زن‌های عادی، زن‌های دهات، زن‌های خانه‌نشین. صدای دوشنبه رو امروز کادرهای جوان و کردان هم پر کردند. آنها فعالیت در این شبکه رادیویی مملکت را افتخار می‌دانند. کار نمودند و برای ژورنالیستان، برای ژورنالیستان جوان مثل من یک شرف است، چون ما در اینجا طی 3 سال است که پی خدمتیم و همه روزه با شنونده ها در تماسیم و از حیات جوانان، از حیات امثالان خود برای شنوندگان برنامه پیشنهاد میکنیم. امروز ما البته برنامه‌های خیلی جالب و شنیدنی داریم. شروع از برنامه سحرگاهی که نام دارد برنامه چشم سحر، بعدا برنامه خیرمنی روز که فرهنگ فراغتی هستند. همچنین برنامه‌ها بخشیده شدند به سال رشد سیاحی که در سال گذشته از جانب پیشروی ملت اعلان کرده بود، یعنی سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی، و در این زمینه ما برنامه فردوس اینجاست و جلوی هنر که به واسطه بخشیده شده است به این ساحه‌ای که معرفی‌گر فرهنگ و خوب هنر ملت تاجیک است. در رادیوی صدای دوشنبه امروز نزدیک 30 نفر کار میکنند. کارمندان این شبکه رادیویی تلاش میکنند که چون 20 سال گذشته ترغیبگر سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان باشند و این رسالتشان را در آینده هم با سری بلند اجرا کنند.